Happy Sabbath, gan mara kan nhiam mara we mon keleu. Atasloi ke saga mo ko shana lele jeganyok. Ke jen gwas je kwero ko zakam kono. Shang longa mo gam chara ka koda kon nyur kada kon apal kada kon nyin kon dial tan shit tan gal kon rewa keleu da kon ka benjok. Shang wala ka shang mi kwero ko da ka ko di long je. Katin dial la lede. Rei doaru keleu, rei tega du keleu. Da nyurjin yeneje ko di roine ke di ga share ke di pal ke di la de ka ke jen gwazame gan mare kan nyamare che welcome yene diala to we mon ramata ka North America ne diala to ka Africa men ne diala ka Australia ka ne Europe che yen dial welcome ka che yen dial jak shol rei kos ko bana roine ti bana ka nyak ke shod gwandan ken shod yeshu kreso mala kweran chena ga tala kona toka je bana kon pal I mean bana korano kos bana ja point gedit and then bana pal and then bana kore ruwain dial tendongda kon ga share today so akan kon pal da kon de da kon share gan mare kan nyamare da kon kore kos da kon point gedit so edin right ke jen kishang longo me Tare je ko ne ten kor ko the lar ten jis the lar ko ne baksham manga ba de get ko baksham manga ba ko get ko ko ne ga ne dia la ta gore roi bakshi je roi ko no fi de wala jaman ko dan ko ne ko
All right. Chana pal already. Kajan gwaza me. E gwaza na kon mana gurne roine dial. Ten goro da kon ganyoga wala. Karwaje me. We right to kon right to quit the last time. Raje cha gorka Ezekiel shoga badak. Mi jenu gwejija. En me cha gorka Ezekiel shoga badak. Ejen gwaza wuba. Rajen cha gorka Ezekiel shoga bangwan ben ga quit. En Ezekiel shoga bangwan dan. Ngun kwaro kude. Ka queen wane ten chakula Latkɛ Ezekiel shoga badak. Ka very important at this time ni marke damar. Ko to kon kanin to job. Go reja ko nene be gwada bi ngaj jintiniga. Goro bi ngaj ko kantan lade jakan loy kwarno kos kates wala jakan loy kwarno kos ko bejat. Goro bi ngaj ko an gwada tite ne kietan lade right now. Michi kanko wagata. Ngay ko na ngod gwada a little bit ko take a thang on it to kind of fulfill and then be ben kwarkula ben. But kola kamniji shed ko michi kang cha wagata. Michi kot cheji jakatan lade. Di kamnu ko liya ko cha ben at last ko beji benang gwadan rel goidro. Waradi bararo nhiam kot. Keten jakten chejukulo mamten ko lade. Ketado kan da koro dan thi ke. Ko right ko den chakula kam kona. Native one weekend a dot. Native one way ran a malana lock on the shang or don't move Yishu Christo Benurun Benanganial. Native one way ran a gamala mark and a guarla and a palnish young at her, men continue the right position. But Chakula let a quarter could cheji come take a legend corrado. Take a like ye, a large young agon with a turga. Jene, Melarane, Mela Jene, big Jenijin Wimon Corrado, Shika Bab, Menishia More, like Jenijin Corra, a Menishang wana come and take a dorarun, and take a more edun Jin Corrado, Jiramachitigo Shikaladona. Muway Jagalachalanity Jack Beijing Agrar. Kaway Jagalachitigo Chicalat, then Beijing and what Ethan. A American shed Kelame. And Abraham is a shawl can a gadaman, ka shake the Meshiga Kairar, Kushal Ganeja, but you gadaman ne lot chokan, Kashu shake the Nasara can gana Latkɛ. Meshi Guacha Benko and a Chidgadaman Chagorko Bawa Shing Ray Raga Shala Sodom. Chi Abraham to do we palm why Ethan. Mechi Guat Benko and a take a native ship Chisodom sheer mark. Mecha lot cha pay. Can Abraham can a pay can a lot Keliko Gadaman. Garamacho juk, Ray wait, and then cha pay Nija, Chawaka Kiɛl. Meshi Guade Daka Sodom Lela Bengaje. Chukuru could take a quite like a lot Che Jacob Babarar. But at that time, Mr. Twoko and a child lot cha dekel Sodom. Cha Abraham cha de deck and a lot Keliko Gadaman, Kiɛl. I didn't share the cook on a langaiko and a me take a ring me jegji. There jijin Corrado, coach Rhino could chigalok, and then there am a shungonaka, me shungshong ko the data kamal chagatai to Abraham let a thin canamat, Michel and coronate chulo long nanga, chulo long gadaman chape. I didn't cool a shagajan time to continent. 10 lady a can be Jacob can take a visit, Kia can be Jacob and every but. Go can take a cooler ledega. She led a more kell, Mancha come ji come on a jo and a word, could be share, can you more can a gun more, a sheer more de alcoba can take a metangun the queen and the albangite.
but raja ku ko la right ko kwire chi ko ngai ko last time chi ko right ke Ezekiel shoga badak chi ko right ke Ezekiel shoga badak ka ten dia ta lat ke jegre lo ko ne chi ku da nyot Ezekiel ko ba pal shang ba nong re lo ko ka bi shegan kula la lo ko ba wiri re do ne pala nga pala ne shang ka be diene ne kula la bo lo ko ba ro ko den kwala men de na kula both ka ja ba ban pin and then chigare ne widien ga shang la pala ne American di dial and dang ne dial kula nyoro ko chigaro de rit kan dial so isala chine dial chigaro de rit chigen ga ko chigawa kor shetan araja kwala gor ka shugo ba ngone ko nji de kula de nyanta a kui ka men shukula talk ka me talk ga ka ne de kon kam ga je Ezekiel la news ban nyot ka ne je ala chere ma ga Israel la to ke jan tamo ko nget kwaro ko de ka gwa ya be bene teke Israel re ye ka ma ba shol ke Yeshu Kristo ka ka ne to breng mu shire ga mo pen widien ba ka wajak dung no to ngode ta ju kulo moy ke choice changa weben ta we ba ne dia ba ka le ba ta gorom kwikel teling jo korni Yeshu Kristo ko gur ka rwai ne ka ba ta ke bo ne ta la goro ne theu kan man ta goro ai Bible ga wo kala ni nyen gor ken ke so Yeshu Kristo weben barom kene bonu baka badak and then barom lat kwikel be bonu baka lat kwikel ngai kono bonu e kene dialan ngoko kwi shetan ko shetan ajen the rebellious ka bo ajen del en shira cheja linga chenga jini shwa je ga dop kel men te ga jammi chenen gwami la ringa sin bilo ring ne jin kore so yende ten kwala sholo bonu shiram shi is mite gram shi shinda waje she yen ga dede shalo bonu la ngaja wona ne yes che yen ga det pan rom ngwen ga ko rom le kan dunuro go kel so la ga shwa je kel so chicken shi yen den chalel by the time ko kono ko men chikona men gor kono da kon roine kel amenda kon share wala chega malana la ni shang bala ka PowerPoint from the back and then baraj from the background ngai kono nye mar kan da mar chalar kon te go mi chalar Ezekiel kadi kon kele o wono go ba ba ko ka be shegwa mene ko bana jid bana yakul den so cha Ezekiel cha nyot cha Ezekiel cha nyot right mi chalat gwame ka Ezekiel shogo bangon baskel cho ka shoku ling shoda ka jo mi dit we bia wana me yentin ba wej bendak atara mo ka yu kore tet kade ka shu wunu dang bakel kanyrar ka tok nhiam ka togan tnyal mulunu kusham atara mo ka yu kore tin bombom terkade katere dien kewut misheng bi misha taga gwa katu dung gora gagade sugar wo re ka sugar wo shong gaga yika shagamin yan katame shuwut Kuɔth Israel rajaj nyal kaleitin taka gok gwas what Kuɔth rajaj nyal shuwut Kuɔth Israel rajaj nyal kaleitin taka gok gwas into sin kashuwa nisuk lwa Kuɔth kashu kunyal would integrate be misha tak agwa kataga dungora gaga de shol kashwe jogi wer jare we Jerusalem wer monyam nenitin jesloshken kaper ka kwijeng ni dial tin Latkɛ ka Jerusalem ka bel kamin taling shwenitin kong jogi we are jalere wish koruda mamo we are naga nas kashwara ran pal kashwara taga nuk karan nagadong wuni kanamen
Keng wenni. Wuni kene wenni man. Kagad dundo shwarane tinta gabel gwer. Katwoge je. Nilwada. Ejen sugar je tok nika dit tinta sok luakos. Ka sugar ka jok yara luak tiangare kal. Ka point neni tishi anak. Weno ka sugar sugar nas wanak raywash. So kwen je kajan gwazme ko bana kula take a little bit understanding kamar kon go kwide. So mo ko kon nya mare kan gan mare chalat kon and gwazme ko men ta news Ezekiel ta news woni dambakel kan woni ta tu wud mitige bi mu bora idien a wud tage bi bora mone ta wate ga dungora mitatin mitaga gade me sha wud mu sha shol ta jogo werere ak Jerusalem ne dial just loshkin ka ten dial ten Latkɛ rere ak Jerusalem ne dial just loshkin chawo mo enera mi shi jegala just loja ka me jega lat kamol chawalam ni jabil bi mego wara meranda ko kan ten dial Latkɛ ka tilone o cha shaitan cha janno ko palga kus goyne reylo akot ko cha sharoy ko chaja banpin ko shine dial wi de red ko palga ni shan kan te dial ci kon ko Latkɛ Ezekiel chapter 8 akan dial te cha ko lat ko ne kwalo jog Ezekiel ko tega wud mi cha ko jog ko re ak Jerusalem and Jerusalem ajan gwa de tilwa ko den dini jentesen lo ko del ne dial bana pal ten mi cha shang bala ajan Jerusalem teten Jerusalem ajan the capital city gwa shang ko da kana Kiɛl me cha wala da dul ko be shingrai dun ajan gwa de teten kajin gwa de kon ten ngai kon me chi temple cha dak ki bi chara tele mo sacrificial le ten cha temple dan cha lelde cha rolnya. But the throne of God ekulela the most holy place gwa ele na kula betin ko ba kor kula ba palten chalwa jalamu kajin gwa me spiritual chalwa jalalu akoden ku kon lela church. And point again in Israel gonna Jerusalem the Kiɛl spiritual Jerusalem we want a minute emanene dialanga Yeshu Kristo. So and message me chuone jen kan ideal chega melan alerja ga time ku kono la pai discuss ko a message jen taka Ezekiel shogo bada kan Ezekiel shogo bangwan chuone jen kan it quick kut roje ka queen ne ten ngai kwari Yeshu Kristo chega ta ta ko nyo Ezekiel ko roi ni jen ka God Israel roi ni jen ka gentile te ga den te pal kut goine roi ni jen ka ne ideal shin re Jerusalem ne ideal shin ga Israel roi ni jen ka so a message benigen kan ideal ngad Yeshu Kristo chiro inigen karam la Muslim chiro inigen karam la Buddhist chiro inigen karam kwikot ro inigen jiram shol rodu eran Yeshu Kristo ro inigen ga kwido but cha kon kule joko Chakon kule jok ko ne antamane to kon ka time of sealing kwaro kud lay ne ka now ne dial tin just loshken ka tin jekta lat kare lwakot mat kwaro kud ka queen ne ke ne dial ne tin jekta lat ka ne re lwakot ka biga na joga ne me jega cha dalat le kwaro kud ka queen ne ke ne dial no tin news na wona ne mene sha da no ko kana gore Bible ga kwan kwaro kos ka queen ne ga kene dialen bakulu nangwa kel ko run buka raide men charala ka kininde jong melo kono kula lengete ga niala jong ma ba woj pin so kene de torun kene ten bungulel kene ten bung bidan bin niala mo kene de be receivrun ko mu ko kono kaninte kon and the first rain equality or pin can worry ni God Israel dia cha worry ni ne te la ja karodian kanene dia la chi Yeshu Kristo shino
ne dial ci do da la lo kan Yesu Kristo akan ka roi ne ka te chala roi ko kan kan ngat chicken chilo ba para kan o ngural na jwala bala na ka roi ko jwala bala na ka roi ko yes amalat ko gwame e jene shala de ne ko ne bu gwad ben ko bu kwara ko be yede be were lo ne ka dial batte kele de ko no ngai en me cha ko lo nyodo gwame me cha nyodo Ezekiel gwame cha nyodo John bane but kataye cha nyodo Ezekiel kaje cha nyodo Ezekiel kaje ta ta kaje me but cha ne jemeru wi kataye cha nyodo John enta gwade cha nyodo Ezekiel kaje cha nyodo Ezekiel ko te go kud goyne to palgare lo ko akwani Jehova kana gadani Yesu Kristo cha banpin so kajen gwade to kontine ken kurishi ne ken dial cha kwani Jehova cha banpin chinaro den moy ko kusma den mlakut chang ajen palgare lu ni diala to go naga Catholic ga banaga lu ku ni diala baga Sunday anta te lu ku ni dial chagoro but ne ti tiana ko rode na ken chukwaro ku wanken leb ko bi ko message ma kan ko lana bi kana ko jo kodan de pal chaga men cha ko gor ka men cha ko gor ka John shogo wal badak John shogo wal baro bas joko kante ga baje ko cha kwano ko changa je jen ko skara ga na ni Yesu Kristo tele kus dang jok te pal ke te ga kud malagwan ga gat ke ye ko zangware rod tele cha gor tre Bible ga kama bu kono wij bon in future ko men cha gor bare Bible ka men cha gor bare Bible ka bo nya ga shotgun ka gat ke ye ko zangware rod Lord kanu ne ga kus dang jok wala te ga mulot kwano te ga mulot kane je akwaro ko tin angulo de rede dan amugor kono de kon jide de kon de ko shi shetan bu yuzurun ko bo wud be o met a bit shakan token because ngat ti shakan goskin chana marun nyam araje cha nyod Ezekiel gwame cha nyod John bone kata cha nyode kaje chana je maru wi ka John chana maru wi ka John shogo wal di bas di kana bas baro chana je maru wi kan ngana bas badak gwame chawadi chawka kor kameme shogwe ka shol wakos ila keme nena internal let ka shwaja nyal dang baro tinong garig dang baro ben ka shuja nyal dang baro tinong garig dang baro ben raar wakot chwararun ke bini tuboy apak kasha kaskin yan kalak dab ka shwali kel kalay dangwan tinte ga jag nyal dang baro tung nora la darogo but sorry be patient joga shujag nyal dang baro tinong garik dang baro ben raar lokot charoin ke beni to boy apak kasha kaskin yan kalak daba kashulay kel kalay dangwan tinte jag nyal dang baro kam sak daba dang baro tin siang kawang loish kos minte kateg mi dorar kashu lokos thiang katol goye ponyakos kana bom de kasela rami dewa resh it's calling kasela rami dewa kasela rami dewa resh amenimu shirik dang baro tinongke ajak nel dang baro su so chalat kon gwame gan mar kan nyamare so chalat kon gwame ne gan mare re roi ko tan ta ajak
chane dambang wan cha wuni damba kel chaga nyot karam tige bimu bor kan chaga nyot Ezekiel gaje chaga ba nyot jo na la cha lwa ko cha jale kata cha lwa ko cha lep kaje cha nyodo nyam kwam kwara ko man kwalo nyot Ezekiel la ne a quick kal en kulu ben ka the north side ko ngai kono ne shamwa ajen gwa ko ngutede ajen gwa the ngutede north side ajen gwa ti komkwar nuko tethin rolnel so chi gwa the mata to ko tungode chi gwa the mata to ko cha nyot Ezekiel ko cha nyot John ala wuni jak dambakel chiga ben and then chigo nyam kwam kwarakos leadang wa no kulela nyam kwam kwarakos ni shang talat ko ne tigan ga gokti to wang gosni dia poinken dial taw chukan ngule chukan ta ga to chukan ga kam chi jakel ga lekel ga chu to sa ga to choga kam nga choga kam ken jag dambakel ga kan sa ga to ga talat ka je kan sa ga to talat ka je Latkɛ ko ne a kerritan ba kamne dial ci belya she je ka gwasan job kakan sa to kan no wat pinwi mon ngod gwaden shanga wo Yesu Kristo jen nyam kwam kwarakos gwada langa lago gandini jen nyam kwan shanga wo barar ga je ba kan sa to kan lew to ba ka wat pin ejen kwale latkan news shoko wal ngwan ka jawja ka men jodian ko ramu bella wonang kan share ko wajo pal tawo bo mas ka kwang wang like kos tin chaliom re ler ka de atel tin chalavre ler ka de atel yom ka kan liom but mingesh kone eno kwerkut ko bi pal o ten dial ten gore bikalat ka bi duka dial ni gore bible ka biko gore so amenin gwaza kwala la Ezekiel mo ben kariya mene min ta ko gore Ezekiel ka shoko wal bangwan we ben ko ta pal kos cha ja pal cinari ni wudin shango ba pal shang cinari ni wudin ka idol ko ba pal idol cira maro do mo ke dun mitare loide bakare lo ko be ko gor ni tan gor loiden ga chicken ba ko be ko pal ko ni jahoba but kajen gwaza mo shu kwarno kos chiloide shoga and then cho Ezekiel cho joga ko needi ti chicken gor ko be jere luada tawa bangenga ka katala ramo be pal ajen cho ko loy ko ne we anaga ka kane diala to a wankun chita ko biaran pal lela gade tot wala shik wala nyal wala doang naga ka kan dial palene ne dial chabil kwarno kos ko kane diala tini kaneka so ajera je shalat gwame Tarai Michigan Rajamancha repeated again, cause Ganji Israel. Mijini we cause Ganji Israel Shoko Osgan Israel Shoko Warobas Barochawa, Tanyoska ko Katae Belliaute Conte cha Kamgad Egypt. Nesh corner Bible Egypt Lord Kanine Dialt and Palkus Guine. Mitake a guad mishi with Egypt she nena lacha kektin, a symbol nene Dialte Palukus Guine ko Egypt. Ken Egyptian ka gwa de dan pal kan shang pal kan kuskien de kan gatat so mi shi gwa mi shi nen cha mo ka reference la nyos ka jana pal kan in jane de cha ga shol Egyptian so chumutere nyos kan jiwo ne kan de ka pal kus no gwaine ban me chi toga ne me chi kan lewte konte la be me shi ga ben me shi ga ben tawo baraw korudien wona ken ka ganga wona ken ka god Egyptian but jokte kulela gudien chukwar ko to god Israel to protected thing but gudien kulela wona ne me ba kai ken ba na kaje te ga mi chukwar ko dalat chukwar ko te tubdo le gan Israel dial to bil kungu to jogo biel ka karem ko yo wa ben kula nga jo ne me dolun changwa wa ko doji yo and then chi doji ma chebele la ben gaye so chungutede
Chara Jamachalat Coast Ganis will show what of us borrow. Shana Jamerquan. Chawadi Chawa Bigariam taught can Kabigaje Yen was ni siak dang row. A menu was siang ni duel tin bed de to Washamson. Tin ba de to Washamson. Ko Hanbariet Kare Mon Egypt and where amo. Nagane dial moon Egypt Kainas amene Kai Lene amene Kus Egypt dial Bakalup a hand pointer Kuznel. So kind of like hand pointer kind of like a con pointer Kuznel. Makwala larko teo dong te kus dang dok to de pal. Kind of like a con kus dang dok kunel. Chawa a hand Kuznel. Lamu gwe lara jalawan ne ladena road chakamende jiende ran joga and civet. So me chawa na joga and civet. Right nijan kan korada chroy nen ga all of my family. Chan God ka martin ka chen shek da martin ka chen gwar martin ga nhiam mara kana mama na ga chen ga martin right nen ka pointer. Jan ku kon le la ne re Bible ga mi chu kwaro ku do right la ka joga a han. Chaka joga ka kon kus Abraham kus Isaac ki kus Jacob. Lawe a han kus Abraham kus Isaac kana kus Jacob. Kajene shi Yeshu karaso ko lat ko mu ben mesha ben chawa han ba ko babala na right gwar. But cha kon kule jogwa ma ko mechi daga mesha ben chawe chukwaro kus chaga Israel chaga jog nagadel biarem na biayin tung na bab dang raw. A minute go them be a del ma be something je ko yo mo ben ten yebu ma ko ne dong ka yin ji a bay onak for no reason Michigan dur jidian ne baba ko bul but ko chicken ngaja raja something serious chicken gor ko yes eneme bikala nungu bikamen chikwaro ko the lat ko bikana gor ajen ku ko na lat ko ne written ba consent to con个 time ko ne biel kona to con个 time ko biel kona nye mar kan gan mar to con ko ne kwaro ko le ne ka kwaro le ne ka dialten just loshken ka ten dialten latka raymond amekelu kwaro ko ne ka dialten shunko ne ba men cha gore rwaine ka ba ko gor sok le ne ka gaka Bacha kula ngaja ta ko chabaka na chabere na da bana ba jogo jin tuna malat jin shinu chulat but mi jin pal jidu pin roja kana re bible ga roja kana ke vision kana la te ga ne de chak la be ke ji dong na ji nyot dor ga la ga be ji jogo jin shuna ma chulat nin do be jalla sin ke le ko ko da sin la te ne ga time dong la ja nyu da ji jin kwar o ne na money cholet jaga ke doba titano ke gwa titano riro din jaga nesh kono ko ne chalar kon ko kane dialten bielga bo akane ten bungutede akane te broy ko nang raar ke nindi jog mo pala shol ko tega jaw jaga mo wan den mo kwana lo wo ye ke nyal jog reide nete welat chu kwaro ko lar kane ti 144,000 Kene di bas daughter to kurwanu janwanu the one. But kene de tone. Cha kwai ni ke yezu ko nene itikan ikajilwaga me no. We kwaru kuz lois nene ten shirodin leye ka thok. Ko nene gor ka no buka kwaru kuz bukana ledega. Cha kwaru kuz chane de to chaga shol, chaga mek, chaga ngej, and then chaga nyo sok. Ajen kwala lar kon ka news shogo baro bas jok. Can you show about bus doc a tan jagola Latkɛ jeke Ezekiel mandan mo kwa kon jang ni jako banao mo ke bill to ane dialan ku persecution kwa al ten to ku kon jawde la bagui ko ne ka liawtin jokta ben liaw dam barawtin bukula ben ten bukula ben te bakula bo waj pin akan ku kon la bagui ko ne chaga banyo kon ko news no
ajena kwala balad banaka Ezekiel choko bara go makwa jagle joko ana kwan bill and then bedakulo ben korin can you choko bara bas dogo machawa so ajen ku kono la gwejo ko ne mokwale la wonyos John wa mene ko ne ta jag jog jom dial kirik dial and then apino lenga right ko ta te ga jag down one to cha kwan kwaro ko korom kan re ga torom ka rom kan ga pin bokule te ga gwa ni mar ke da mar bokule te ga gwa mi bokule te ga gwa mi lenga right ko ke ko sharan miti re ga ci right ko ci jalengi la palano ko ka gwa da nong neji la palano ko ka gwa da nong neji ko kan ga but charik to cha ko khabjo ko jin bokule te ga gwa mi kule lenga ja so mo ko kono gwa mi chala de tawa kashu ja a chawa en ja so we shwara win mon ke bar ke jendak amenemi wakolat ko snel kan ka wakalat ko nyam kandien wo mosh ke bel kes kethan kashwa pegnas tin cha mosh ke bel ka bas dore to korkel with a jendang ngwan with a ngwan ka dor gan Israel dial so mo wala ka dor gan Israel dial gwa mene talunu kan dor gan Israel tewal lot kono kan peg bona down waro peg a peg bona down waro gan Israel peg mulonke menamberen shubaka bas dore to korkel with a jengwan do ngwan kene titone baga moy ke bel but tam baga shol ka jere yeka be character ne ken ke shanen be taka sta shang gan Israel ka ta ga da kan ne ka dor down waro me cha dor juda cha kula kam kwar and then cha dor li ba cha kula kam boslo ko skin dial cha ne to kam ladien agenta bit ka kneti 144,000 kneti 144,000 do be boss typical boss be ka teredian be pastor and be ka boss be ka teredian be ne dial be ka take all those characteristics ne dial so agenta la ka ga gwamen so kam go ikone katan ko le ben ga kwan mo kon kwaro ko zlaine ne ka gaga so that yo go the below be ko ben ki dagan bina ba da ka kuin wani da ala kwalat so be ka be jeng ne da ala lat kan tije mo ko kon le la makwala la lat kana anta ma ko ne yen red rudun ka tije wo kwaro ko wo jije pala ka shangan jolga joga kwala shol sunday a chang wasi ko jelo wa ga a chang wi ngot ko ne pala ka sunday sholin shori shukristo kajin pala ka sunday break to topic jije mu wi ngot ko pala no ku zang dok te kan gore bible ka ke gwa do man break to topic jije wi ngut ko ne chang la bilwa ko ka jini te ga nyingutu la we pala raar ejindo mejin ko le jin gon nyone jin gon ngare shen yeka diala ta ko lat kai galasia break diala to bikini jek mi jiram shinko kan ngot ko down world ta goro ne shiga kap ko goske a shigati de bagalare shargadu break to bikin jek kwaro ko goro ga time na rodin lege je re confusion dial bi bible bi kan lelo do mirti ka shankel ko angote ga ne dial daglanam lelo do mirti ka shankel ko anguta kanare nyon machine de aljal ka dopkel lele ro merti ko ne metega net lara ne mejega anguchen right den chan da melengo abal merti ko angulat kanamo
kana Bible ka shankala pale te kwara kot kawane what is the right way a dobe mit bajal kaje kwara kot raja kana ne shan akan la kan ku kon la gor ko da kon ga da kora dan ti ka ko da kon la kon but chakula la kon ko ne dial just lotion ka tin jektan Latkɛ re Jerusalem tana jidien marugwi gwamen te ga roy misha gor ka dit chogo wal bang chogo koru de wal bang wan bas den dieju de dok kana bas kor kelu de den dok de bakel choga shwa nge ji nyone choga shwa nge ke ji nyone netin changwot kupal netia nin changwot kupal roy loy mer nyen ka shine ka wang pini ko kanas ngot ku yup chiraje me chagor David kamen chawe men ngeng keje o chana nen cha ngot kos chaga parwe ken ngot kos tin cha kula parwe gan mar kan nhiam mare commodities God Israel chaga kam ngot e kukan ngal sholo ngot Moses te kwala sholo ngot kurbakel with a well dog te ku shandien kujal realaka ko biga shingadi ejen gwada te health message tin ko daran shing pala point ejen shiang ko ne de kan shing kata ndiro do yop kan jeranu ko ejen shiang dong ni shingo di shingwa abu kwar ko be palade ka kan sacrifice ni la kan galet kan diati kan wati kurba kelte kwala sholongon Moses and then chukwara ko tayo kam ngodan world and kwala sholo 10 commandment 10 kula te gwada rel goide rode ko shudum churo mo ko kusmur dien mo bu pal golga shuro tas kus pen bang bako ne brogong nyamdien ko shuk shot kwarno ko shuje shol bang kati chang longka ko shu kwaro ko shun mon me che shak nin dambakel ka chalong ka shang barodin so shu dom shu kwal shura nang lomga kai ken dial ka shura nak chu kwaro ko ka kamge ken moda to kan dial tala ram yoke ajene kule jaj ajene ku devil away just loida theater ga wang like a queen ne dial ten chungutede ten chungot ku chicken ga yo chidei bit tabe nyot ka gwa menako wa mer loin ka chene ga piu to loin reyer ko queen ne dial ten teri ten changot ku yo malad no mo ka ja onene tol ngut ka alia tol ngut ka adwer no alia so mete ga ne dial shinganta la kenete jak tol kan ngot ko men lip ka gwa mi tela kan ta ga men lip ka no lip ka lia men kule jakaloy do wejene te ngaje tishing tangen ge shema ka watke kamen lip ka gwa mi adwaj ko again the same feeling and that ko kon ko mishiran nen melati jak I shwa dolu neje ke shwa wejene jarama mi chakwara mi jak ngayni ne men lip nyam ko rama men woni jen kalya ko win mon ma taram no le chang chiran ko ka bata ji jogo ber jawan nak cha no ga chang jara ma shi ko lare ne e wala baro de nak mi shi jogo ber shuro do le nak ber ko na galan da think twice da ji jogo no shuro do martin so win mon taram no le mane kene de lati je ko quick ne wona ne te shaitan mi use ne ga ko baka wayar ko baka kula nan ko baka nak ajanta tatin so me nyof ke Ezekiel ba nyof ke je ko cha ngot ko cha ga pal tande pal ko ko ke je cha ban pin chinaro den moy ko kusken gol ga re lo ko chinaro den moy ko pal ga nisham kende diala to ne ko ngune ke te ci to so akan en message cha ba gor ke Ezekiel chogo bang wan gwame mon ga je ko kwingu ga mon ga je ko kwirwai ni dial te cha kula lat changun gwame ke Ezekiel chogo wan mon ga je ko ngu mon ga je ko kwirwai ni dial te cha gor ko ngu dial te cha kula gor ke Ezekiel chogo badak chana marwo ko wonya gwame te ko romi chalat gwame ne ke Ezra ke ne kronizaraude gwa Ezra chawa ka ko min shititi men che titilat
ka kor men che titilat shubod ben ka wakai kenji Israel bos pala jili by lay kaji wait kana Latkɛ tinja ji kanan kana ji habes kana ji has kaji Perizi kana ji Yebus kaji Ammon and kaji Moab and then kaji Egypt kaji Amor shiga nyet nene to talk kwen ro kana God ken ka kush amo shinei tingo romat kaji wish ka en sel ngasa meme be ka bos kana ruish kame sha nomo ling shwa beine ka red ka kacä ka shwa miam wida yut kana tigda ka shwa ro gul ka jas loash so mugi kono wamene chalar kon ko ne ken bos ken jigan Israel dial ken ngane lel ken ne de kwala cholo jili bay ken galay gaga rey dor ken dial chiken nyoga largo do to ko ne cha gat cha nyer ne tenta gene ken de kwala jogo shada mu kwen ka ne de tone chawa chumutere chawa chicken kwen ga ne de to ka cha nye ken cha ga kwen aye merela gwatot ka kwen me cha ko lar the reason elar kwaro ko the mejoga ga Israel ka je ko ne sha nye kun cha ga bu kwen akane ti ka sha nye ken bu kwen melude ka adag lo kos shaitan kana lo ko zan kwa kwaro ko kwala la palthan ajene nyos ka jan tamo ko en lo kos ajen sha da la shik ken men de kwa ga joko ne men kun ge nye kun cha ga bu kwen gwami kanye ken shin ga bu kwen nyok ne ga ko ne lo ko zan cha kamye akwar ko zman biya paltin sha ka ne reject ti sha kin cha ga bu nong sin gwame ka sha kusken da palken ga gwami sha ga bu nong re lo ko da biya lokin biya ka ba tadre re darun gwame lokin te ga ka gwami ta ga lo dun gwame ene ramashiro da read ko ben yinga dialati baga palda kula bere dun ko bu pal ko zantanya ajen do be joka ga Israel ka je ka gwa samo ko ne tungode ko ne shiabu kwen ka kan dor te ranji ban mo ko ne lagwe gwa men shaba lar gwa me ka Ezra ko en nyono kula to ko ba to ba kala ka je ta lar kon ka basdi ta balar kon ka jen basra o ko ta balar kon ka basdi ko en mo membe ka je Chala kon woman ka basro ko en mom mbeka jagwa the bethin chawe be ko shibos chicken realaka ko chicken allow shibos allow ko na mani ba wo ka gwa the chicken lel ka je ajembo wujia ga mono ko ben gaje mugu economy chikona kwan ga Ezekiel ne chawe eno ba shang ba ja pal kano ba tidial kana nyon dial tin chinaru den kula rit ka nyam kos me wanyo Ezekiel chawo be ko kan boss ti jandara wude diite la kula ta connection ke Ezekiel tin kula lare ilwa ko chawo kan dial chikana gorgo bukan ko bukan reject chikan boss jandam baro tin ta kula ko nyi gan Israel dial te kula ta connection ka kan ne ka kan diene ti jandara wude di te la wero ke Ezekiel chawo kan ba chikana gorgo be rodin marana chi Israel ke lewo chawo chebab chukut chaban pin kajan shaitana let kajan tama to kontin ko mogoro be ne dial baka bat lawa kanene boss ko bo widien dawnang
and then be all members ni be ko ba kajan lana leje ko jiran miti lo ko drama me pal ka je long pal ga kwira ma cha kwanya kwaro ko bia boss ko mi wi pal ga je awo kwaro ko the both his safety case ta mata ka go his safety ke ban mata ga je rai malga abalwar tirka shetan managing babalwar ko tan diala ci kwaro ko ga bakame baga bakamji belwa ko the boss kamal karwaino question go and then benedial balana man gor kwaro ko shio ne boss kaniti jeg boss kaniti chapos ban mo kwaro ko mo ka doy ke je kan am o tan chaga lat ko responsibility ma kan te kangu kan latin ci kwaro ko da lat tirka dien kan kap kangu kan kap ko gwade cikano sharatan tare loj niken tarwa mi shiro ja manu shanyo ga largwa mena ka kronis arawo de shogo wara bas jandaro choko handwal e polo mo gorna me choko handwal muwa ben dong baye jik shiyen ta shiyen ta ta ngora kashiyen ha bijik kata in gori yene kahan dwala ko dong bata kaga thiɛl wang loaj reng gwer lum lat jor kelya kene nyon handwala eno muwaro nyok kaben because da ha jaka poj nyamdun kababen baben par kerot ka kui nene tinwan tinshi dwer medan kakaro rit nyone ke sheng lera kana nyen poja tinjek tinshi kengala so Paul chalat ka gwama ko mendwal ka gwama ko baben kuduno muwa ben dongchen ye bijek katan gor loide ko Paul goro no de ne tida ka bijek lai shing niken ka shamko let kaniten gor ka akwarokos kacha ka nyogo jogbo ko muwa ben bo dwala ko dong shabe bijek katan gor yene ko be bijek la yene ti jeg bi yene bijek la ne nyankot but chokul women dwal ka longo dong muwa ben beirot dong de robo marre dun ko de bala no lum de bala no gwerde bala ne thiɛl de bala ne ga katan ku yen let kaje but chokul wo muwa misha ben bo chawade ben ko da loy da jas ko tan la diɛn ke chiga tidia tego da ben jamno loy da ka ten diala la diɛn ke and spirit to ko Paul mijen to go kono men kwaro ko da ne wanda la mi didala kon Paul ne te sha shwal radian kane to kan mangai ne je yi shukar soyinga kane to queen ne je te ko kon mishinal kana pinsha kane to palnu kus gwaine a me to Paul to ben ka to paran jaga jagwa to kap kana Apollo wana ka ja ko de chali Jupiter e kana Venus ji ga ben to go le jogo shwa kana kan ok biam ramen bene ga kwide ram shali yi shukar su mishilu ko kwidun anta mangori no da yana lado biya rudu yet ko no ko ka biya yi shukar so biya dangas this is the thing so God mar kan nya mar and message me a message mu ko kondia ka do jathin changa we togo brama we ne ko wede chimor shi bilo ka chigur shi bilo chinyimor shi bilo ka tala rama do dien mu bilo enanga brama long no tala rama bilo long nga belong na rodo karwado jin kam de yene yeshu kraso but chagula kam kon ke jin gwaza mako gor kono da kon the right thing da konal chana bezen jok chana je kwen and then bana kuto kam and gor kona computer road shogaro bas badak cho should a gwan shungni should a gwan shungni no mo sheng radian kashang shuloide jat kui leni tinjek tin shanen kashaling kaino
Ngesh kose eno bejishung ni kanrei honiken kabenetin selkos Duäc amenishang lo. Bedit kanetin tin gorke ni tin gor painkenke kene nei tin lok luskos kene ngish kacä tine titi ken bumke karoike ni nyesa ken bumken karoike ni nyesa shiga dwal ko bige jak mial to go la jor so we kono wame ko chalat kon ko tega ne titi tegarame gwan shungne mitere ne ti jaka jas loy de ni sham katin diala Latkɛ but chakulu bu gwas ba ben ko ne kwero ko guje shoyne ne dial tin shujre ne dial shoyne ne dial shuj re ne talat katije bu gwas ko ben ko bene dial ton ten jas loshkin katin diala Latkɛ tin je bene jar ba ko were ne ta ton ka bene ton ba ga Duäc ne diala Latkɛ katije but chawo ka ne diala Latkɛ katije chawo wangden chicken point michi de wiran la roy ko chawo roy kene nyedka chawo ka chicken dwal ko ba lat ba jakon nyal ba kala jor ngai kona ta mi jini ne wi sharwa ma ka jaro linglin mu ku kola tatano michi de rande joko jin ngadi Yesu Kristo la ko zini jikene Yesu Kristo do kel michi rande jogo ne michi bab de wodon ko si rande berda ko roy ko da kono belat la yodo no bab nyam do ko jogo jiwar so roy ko a changa kana mishin chile de shom wi shar ko wi roy ko de lat ko ling rane ja ko itege Yesu Kristo malade Latkɛ aken ranti la we ka mo kobona ka ngai bang ko shitan shara je don win mo na mena cha dunde en shitan shara je don ne kane diala ja gwang ta widin ko bat ke Yesu Kristo at the moment e don chi kana ne gwada cha Yesu Kristo shiro ko ke en yetere loiden ko nyere kwerkus ke nyere gade e je la ne de ko le la mo ke ngenyo abaga kop kele so nyimar ke damar no ngono kono me chala rojen te Ezekiel shogo badak ajen warojen te Ezekiel shogo bangon mun kwide kanguno won gaje ka kwide won gaje ko ne dial nu kwero ko waje ban penya la chicken pal ka wade awoka goro ne buga lani nyinke na gorgan ga koloshken a chicken bu gorne je dan be do jaben ka doje ba talarama bi gam a kwerno kuska na garini Yesu Kristo kanai diala chicken ga me ko charo iden chaling aken te ga me ga ko rama me randa ko shi shonko la darwai dia jin churo de jako baji gal shirwai no ko chigo bu gor men shi kwero ku de chaltin la ne ka loju ke leurun bu kwero ku da ngai ko ne chilat ka loju ke lew and then telemi shi nyantan amma de ne chi do yo bu kwero ku do piesten karwar a karwai ni de kon share ga jen gwazama bu kwero ku be kel ga kon aken kon ni go bana roje ma bana kwero ku bana je poingdi me bana je poingdi me and then bana je ku get Go
ale kwani Yeshu Kristo to kondial a message lat kono today. Right now kon last time ko she boss she gane dial Jacob ka bas kor kos kwarno kos chadu kor chaga bain pincha pal shang chanong re lwakot. And then she dwara ma she shete gaji ne kunala boss. But the message ko kona lat gwa men she ko kwi boss no korodian right now jen gane dial chi jen nam kam kwarni Yeshu Kristo ko ba shaitan ba jaw pal shang. So ci doje mo be pen gane dial e shima boss kro lat bible ne joko ba to go boss ba ko jilo ko and then bene dial ko ingu ba ko lo bat ten la jidwer bona ban men be ngach o kwaro ko ci ji shol ngini do be jal ka ji ling roji shu krso ka tan che ko lar ka je ko en yende din gwa ka det ka dial linken jawda goro bi jaw ramen kujile yen be link Jo kwarni Yeshu Kristo goro biling goro bronge ko bijo gorni shanko beji bos kajen beji nyostogo gan mare kan nye mare agenda kon share today so bu korokus bete kelge ye kabe ye bos kajen gwazame kesagame reilani dial tenshana share ka gwaz kenyen ponyo kwar nukozete de lemneje ka gwazame ko chana mal kon yaspin Koda kon pal, kada kon kwarano kozda kon loylyak, katen dial, tenja gubalosin, langne, chana pal. Gwara mongon shungni, koz Abraham, koz Isaac, koz Jacob, wadina lya wakajijin kwara koz meral goydero. Ronga kalya kalus ka point gwadin ray dore dial, katen dial chine ki share wala ngayne gwadin ko chine postin. Tiyeje ka koy loydu, betekel kane dial wi mona metabarwayne tu kalin gwadin. Bijiske leb biloshke leb gwadin biga nyostok leb wanken gwadin ko bukrodin ngash ka baga dial baga ngash ko gosa destination leb jisko ko baga jawdu len kon dial ko bene nong nyamdo ko jin yende din go anchi te gusop ko kwida gwadin gusni dial ngoro bene boston ka leng roinuku ka maspinitin go gwadin jin kwaro ko bene nangten teneke ne dial cha yene shaitan teneke ne dial ka roinuku len gwadin teneke ne dial kan shang longo du ngash teneke ne dial gwadin ta palle ka shardaro gwadin jin kwaro ko bene dial bu ka shol kro bosne ka koy loydu re shang longo du kama kamal ko shirgad ni Yeshu Kristo mala kwara no bu kwaro ko be bos kamal re len dial ka bu koy loy ko si bos ka be ata kamal re shang longa ka shodi Yeshu Kristo mala kwara meje ramongot ka Africa please yob shang longa alamu go amere rore chuta ke nyinguto le golga meje ramata ko North America bugulu tong neje real loy do ka gwa kan shang longa kan na ben beje jagalaw ci loy di ci ten dial nong de jukulu nonga ne dial tiga terga ne dial tiga nyon ga ne ten wane dial ku jele la pal ten kulu jako bite tega diere ci shang longa bi kip ko gwade woike a shang longa a je jagala ci rodo real ka agwa bu kwara ko je boss kamal ka biata kel